Aya ndereba hura rijoenana njaeje ya mwenda ntomuchiri eriuga mwenda niwe wachwaira nja yao kagiteneo kau ne bakuria kanjo yao batona nombi Nicole Chabare ne gutumenyithia nkuruki tutanambere kwithigira ntone twende mwenda thai taro omonthe emamuji igwake wa mwena nto obao obamuji no wena uragiro ntere chamandera ari omogomandere babaire baraba uragiro ntere no bakamatite emira na ende monkatha ino muji igwake otigitwe gwikinyamara ni kinene ikiririkana wa kinya kwina ana abake ebaire babateri kwithira bakibunga na cukuru ya secondary kwanjiria tariki ichiri ichamweri igwenana no ende batie na gwirigiro nonto gutire kinya chiringi ire muji uyu kumaria mwenda akwire ituonete mathina maingi mno nonto ikwaria kamete uya mawa yo aruma kanombi kinyambiro ibaju suinjerene yakara usere bari no yo sere kyambesa kana kuirua batu atwarira ratiro nana batatu nakiria na bonda no bakoma kweninya kamwate karete tafomo amonga bai bisi tone kana sukuru tebe kuratu tiabio ka kongo mboete kana kamya kethatu ngakurinya kaindirira kaimbeta sibia kuria ndatiro wo temo no kantina kiriro nana bisi sukuru yongo no kurine kauma basi ungu ibuisi asangi ngirima na mwanja tiago ende twatara twamwenda kutoreta rwasio itorambenya thirikari yongwa siromere sioneke tiago ndinya sioneka siatethia muno lakini siatethia kure ni otetheka mondo areo akiumbo tutethia mwena uraongia menyekana ata Patrick Kathionoro no ende monkatha ino bariuga mbeche ino bo batachiona kinya chiringi muji oju kinya gutetheria no anini mantuni megie mathiko omao ende bakiromba atongere kinya banjuri bethongire kuthingateria mbeche ino batu bitu enda thirikari tutethia ni tuthiatira kinya na Patrick na batiwa go support thiata gonga muntu akona njori na indo monjori eu ni tuthiatira mantu mbeche jeta tiatirwe ijaurire tukuthiatira mbeche eu ndo na njure jonyere mantu ambunge yonde buri thangalanwe eu no ntone tuthuki na tunungia tukonungika mbunge tena kialela manjere thirikari na tutetheria antu au ko mantora yankando nege Benoth Betan class Chabare Murungamiri wa neneba matwa barabari na yuba choke chukuru mathariuga kuthomithia ana baba guketherwa kuri njira enjumu ni untu arimo bakare mwakinya kuritana mantu jege mitugo bate kubainyiria nongerete na kugaritwa bara baguchiandikithia igerio bagachoka bakaora bagachokera orengi kugita igerio gutibati Kevin Kimathi urea imukaririgite warimo bankolelia ndene muno buria tino monkari mubayetikira siana bare barabe na yuma shukuru ne akiwa ibo tomakinyari mubamwe bare mokonelia barabange bare miturire meya buru maturene. My concern is about the policy of keeping the pregnant girls in school. It is okay that the students are assisted and they are able to go back to school. The problem is young is 13 years even until the last day when they are going to give birth. We do not have now expectant. They can be kept at home. Nkulukina kuate thirikari yake kumela tete na kuona buru bibi arua kiriana baba shukuru bikonia. It's not just from the policy of the government, even our parents, they have also failed. Because these ones, it is happening. Pregnancies do not take place in school. They take place outside the school. So our parents, it is important that every person who is responsible in the society, the church, the politicians, everybody should actually talk about it. And when they talk about it, then we'll be able to teach our girls how to live a moral, to live morally. Bunge omukaririto yo ari muba ameneria bonene riendekethia riria iria ministry ya kithomo atino bwonka mulito ciandikithia kuthithia kiruga KCP kana KCSE uitikira swakirasi na kuthithia bierio binya kwethirwa it disappear for all. When somebody has been away for such a long time, then it means you have not covered the syllabus. It also means that you have not followed the school rules. So to me, if a student in here, they at least one way or the other, there should be some repercussions. They are not doing the right thing. Kimathi na boa kariba ntura chia kathini kugane abatezaniria kariba gospel ya kambo wode ya kiveti gane west na bokinyane bachumiritie kuthondeka barabara imwe nteriu ire bakugane ugwati bonene kiribo na kirirugono rungi ne atikia makeya kithurano kinene kizite akiareka gita ga kuruguria yukuria gutara kurubara bakwenda kuruira itebia gisiasa mutongeria wa kiama giki Musalia Mudavadi augite bota kiama batetekiria kuona kuruba KUINYIIRUA
na ria Nkuruki augite ni akugwata mbaru ng'ananio ya mumbire mbungene. Akiaria ni agwetete nthiguru muturi iria iri na kwe nusu ya bunge na bari yekuru ikiringithanwa na Kenya. Thank you. That's okay. Now, there is an announcement that I would like to make regarding, but particularly our area of interest now. It is a manual that will not only help ANC, but I'm sure it will also find its way into the corridors of other political parties. So what you have done is good for all the women of this country. Thank you so much. In this country, Kenya, Your Excellency, anyone who walks on the table and says, I want to walk a journey with you, must give you a strategy and say, within my region, the challenges, yes, are this. The solutions are this. The strategy is this. That is when you'll know you're on a journey. I mean, so that we get the seats. We are going to look for the votes so that when I'm nominating you, you feel I worked for that vote. Yes. And I hope that is the journey. And it's a journey to sacrifice yourself. Women know how to save. They save for the family. And I want to tell you, if a nation does not expand its savings, it cannot grow. So now, with the taxes continuously pushing, we are now raiding the savings of our mothers, of our sisters. We are raiding you. How are we going to turn the economy around? We want to turn things around. And the only way to turn it around, you must now be in the driving seat. Na AKARI bachuka igamba ng'ombe ni bonenie kurega kung'anirwa kwao ni mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi bakiuga MC ba mbunge baririta ngugi na witho bate kumenyithia AKARI kirigikaro gya kujukia moni ja muingi Ntere wa Karibaba baduga kinya batereri kwethirwa kwina gikaro ta kiu kirabatere kuthithika na reka miti ya kigina irachemanite na AKARI kujukia moni jao. Samuel Gaishima na Nteto eji babana kariba muchi wachuka barabara na mudhuro eba Ntere chechuka rukonie beli ya mantu makigina na barabara AKARI baba bariuga kamete cha kigina na barabara ewu nto maketie kankwe gusa na rumasu munde kura na public participation na kuma yani kuma ntuko inushonda gote kana ne MCS malathite kwaria ne tukurigwa ni ma utubi ile ke ni ma thomere banjenti ne kenda megua mbaitha inyanya matareria mbaitha itano ko mama thie nabo matemonire ende bariuga kamite ino iretumira anto bakai barabagwetete rwariani ruru wikira kirore manto makwegu na bongwa ukegwa makwenda atugwa maunto ka tuthi kubanga banga maunto metu Tharaka Nithi county marabati matwile na mere kila mtu ni mekale matithomerete antu Tharaka Nithi no ntumo ni monania ni kwebitha makugitate makwebitha ava maugete ni thainya mo machonaga obisi thaa ciere nyonge ke bareria nthie na bo thainya nkithira maunto ni mathirire riu ni kaga chambua kuchuka cio kiathie muthambe bari maratasi makobonia imbie kaigwe public participation total bariuga kinyando aria cia mianka ya agumbereni itiegitwe ikiruthona njira era yagirite na twika iteino itego tutethia tukanenkerwa finance taligwa tukaringani wonde tukanenkerwa finance chair all on the campaign kwetu tukati kweli balabala irathondekirwe ciale mwa lakini itigete ciakarita migunda tutasema wembe ni ule yataino na gwitho bakiuga ibo nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Inya *812*977# wekira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku. Katarki almaridhi bila tibbin, elimu wala adabu ni kama kumwacha mgonjwa bila ya matibabu wala dawa.
finya *812*977# wikira nyoyo zetu jasikiza tune yeku. Twitterikonde. It's a beef burger and chips, chicken legs. Ombe kudhidirio bya kulia nguku au biashara ene. Ndio twalomizwa course ya spinning. Ni mwayombe ndene ni wa gwita Ruraya. Ni cute. Ya lapre. Kundweria. Ale baite. Ale. Nandi no uchionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amona Nteto chia Weru TV Kirizuku Channel 39 Uma mundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Duamero Warongo reterete chunandira inkuili akodetoa ni MWEKURU Weru FM Rumuri rwa Amero kabeka kari mushi muthikiria Weru FM 96.4 Rumuri rwa Amero. Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujonda burete tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukama. Tuwakuletera mtu. Wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, juna mwanka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Tutegewe kumwekete. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakoreterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo nkima jwa Afya Ngechokera kariba kaunti ya Kirinyaga na Kinyaembu barabara ya kuwe na damu ya THIBA bakaguneka bonene ni dameje irere ya kuwe ya kureka gwakwa dameje ire kinyete wakibwa gechunje kya 60 na izire kumakirigana iba muchere ntere chamo ya kaunti ne ya Embu Kinyabo bakaguneka nene ritamoniki katumenyithie ngoretie gutethereria arimi a mucere a kuvinda gaka arimi aya. Overall objective is to ensure that we are able to do 2 crops. The existing Mwea irrigation scheme, which is about 26,000 acres, and then there is excess to bring the total area of irrigation for the Mwea irrigation scheme to 36,000 acres. Right now, because of the inadequacy in water, they are only able to do 1 crop in a season. But with this dam, they'll be able to do 2 crops in a year, and therefore doubling the benefits that arise from rice cultivation. Ndemu ino igakorwa indiku mwaka muku ukiuga ni uthire kwa uguo gukorwa igitumika kuma mwaka wa 2023. We are doing the project, as you have seen, is almost 62% complete. Down the line, we are doing good, and most of the works are progressing well. So we look forward to finish the project towards the end of next year. Ino igatethereria arimi aya kuongerera umithio wao kuri urimi wa mucere undu umwe na gutetheria arimi makiria gutonyera biashara ino kumana na kuongereka kwa mwigano wa migunda iria ikarimagwa undu umwe na kuongereka kwa imera vali mwaka. Kuna ile mashamba especially ile inapakana na mto THIBA, saa nyingine kukiwa na maji mingi, unaona ile mshere ambayo iko karibu na mashamba yote inafaliwa, inapotea.
So wakulima hapo wanapata hasara. Pia kukiwa na kiangazi wakulima wanapata hasara. So tuna matarajio yetu kama tukiwa na ile THIBA dam ndio wakulima atirisa tapata nafuu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nteri imwe cia bore chithagirwa na umubu nene ende nyuma ya kwija kwa thirikari cha matora untububu ibugarukite na gwitwikithia imwe cia ntere iria ciumaga bia kuria bunene. Imwe cia ntere iji ni rwiriro riera na aria nyuma ya gukuthurwa ithima antu ntereu ni bambiritie kwaringa njeki urimi bu. Amona kwithurwa arimi bagiketha maketha ja maingi o kimera gikauma thoko kiribo ni gintu gikubare akiri ni untubo matunguru na nyanya kuma nthiguruni cia ome ya Kenya na mpithukiro ya manginyo. Kuringana bo thirikari ni babitiritie gwitikiria matunguru na nyanya kuma ome gutonya Kenya. Giki ni gicunje kia biri ka rugono rwa mwanya kuinyirwa kwa murimi. Silas Mugambi urane murimi wa matunguru ni akuinyiria roje rukeja kongana murimi no arime eka nyingi na anto bakona nguge miundene. Ngeta challenge nyingi sana. Mara roje rute kongana. Mara tuketha mtu nakwenda kulimenya eke mwa nuchu. Ende no roje rute kongana. Tukarema mtu eke mwe. Na eke mwe ne kurungamira antu onduko ne kurungamira antu banana. Nandoka ya kutha roja arukotha ruingei padwe kinya ntu babethe na mbi nokona kwina ntongorokia antu osiste na muntu na kona gintu gya kwitha atia kya kuria aria kurauma togi twirima tuketha thoko ithukire tukaga mbeca kwina mwanki imatongoro yange ya kuma nthiguru cia ome cia Tanzania yake ya China kitongoro gyetu kya Kenya kikaga ngugi Wadeja kimana nara ne agui na ndagwacha ndera Tanzania mbeca ciao ni nkai cia tu na tu turendera times 4 nundu ndawera tu kure Tanzania chiringi ngiri etoro fanderi Tanzania bagura magana jana. Shaban Muthe urane mubiashara wa matunguru ni agutariria ura thoko yunganaga kajotegera gitunguru ya kiojo hii ndiguru ya muthanga quality yake ni ya familia na Tanzania ndiguru kuringana ore kari kwiro matunguru ja urana yo ja kagiro nya ndiguru ingi ya Uganda Tanzania our neighboring countries endekire murimi bobo ni kumuinyiria nondole kwa ingi twende tunguru negana o kilo twende kilo negana paikore kurekerua aina tunguru kiruma shilingi 25 ngirendi tu ekoma chiringi 10 na ndo komea batu tokere ko balance mbeje yugenda tomba kuita ngona chongo ge ikarema thoko is supply and demand meaning ira gitunguru kenyi na juju kienda gwa goro na muno ndo akenyi kingi gonto konge ndo akenyi gonto konge gitunguru kendwa goro ndo kone tongo yakende mete ngeretia muno ni achara yako akengachokia nchogia kinyana bongo nya kuthomithia chinda nundu na ndio yo goitambecha ndeje oikienderea na ndio gatora kubira amwe tuikaya no nura gitungu kia nari mo kitha kina goro kire kitha kina raisi nundu ya neighboring countries cost of production kire murimi yethere nthiguru muno so input ira cheka ro kenda murimi aita production njaga nara gwetwa tutaxa mo ni muntu tu compete na nthiguru ingi tukethera batwe tutikombo chinda na nthiguru ingi kuringana na Silas kinya ataramu baugima batekinyaga myundene ya arimi kubanenkera mataro kenda bona urimi buri na umithio kwatuka nyanto bankirikacha bobongo nya kwina mirimo ere utubangikia mundere na kwina itwita maiti kwina mbi antu bankirikacha utubo tuonaga myundene nya baturiungirite aja tuitangwe na akiri etora mtu agwitha na ngwete kyandu bangirika ibandiki ende ote mtu tuone nyomwe ukuja gutonera atwira yeye thina imbi ntuku ya rojo mutaramu wa ndawa na manginyo akarita na murimi uria au ni twakinyira muthezi wa